Yes navuga na promoter mutayi wanje Mo Pro cyekiriho Rasta. So turi Kabare umushozi henyine kandi promoter yaturete yatusaho haha waba kana kansine kandi bari present je kuba tukisaho cyorekera bitije no bisho ankore Media TV ari abantu bajete rero no kutandaka Real Impact TV yatandishije barajete Real Impact TV. So ishayo nanza kwa baretera abasore muri Tabare Kabare babasa kutukaho kandi tugenda tuchwase twashyireho kandi seho then turebe twasaganye hamwe moka twabanza mu kigambo uzakuta unaha bari kumanya abasere Oramana urashanga wahari mushanga umutakimanya murashanga umwanya musa iyo uri kuzahata wahari basa abandi bagambira cyo basereba bari bashaka muri Media TV bari biratambura bakayitura yazamo umucucu tugende tuzikureta zamani hari ndankoguno so naho twashyireyo kandi buri kimwe cyo nantu kubanza kibaha so mo kuba bari kutureta muganda wanje urahaba kongeke mbere ndakubakora embe umnyine kugisiri atshine shonga ntuza kujigumira kuba twija kanje warete jacket nkabisha iki jacket nyine cyonke kindoraza kuntiza nakwetera kurambuze so eshayo na buri kimwe cyo nantu kubanza kibaha nkore Media subscribing kandi obu nabaga man promoter wamani cyari wanje namugwaho mo kabaka one day swag there so tuza kubantu tongera kubahereza no rusozi mwe bakwenda kwija neshozi nempanga motoka ncendo bo ine 4 wheel drive yanje na parking hasi yanje tiyahatemba yaremwe kandi we bambe bakatereza amazima kuba umugigani hashemewe kuombeka wodi ya Kabare uburareba view yetawe niyona direbe seri so ukokwe kwa Media subscribing kandi mutegereze bikuza ku bantu bigarukaho mu misho up next turabe turi live salute Media TV Jabes yeah.